meden fawinaade gorɓe yiite jahannama ɓaawo ɗum min ruttaɓe ko Allah subhanahu wa taala min lettaɓe lette ɓurɗe kalde e seedi to ene yarana wonde reweteɗo ala e gonga nafarelɗo mo on sina kanko Allah subhanahu wa taala lorra mo rewade on sona kanko Allah e seedi to wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko kanko Allah ko kanko neni mo Allah juule makko kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygude makko teddune ley e sahabaɓe makko ɓen wallitiɓe mo darana ɓorkaɗo diina haa hewta e noon musidɓe julɓe tedduɓe haanino en duwaɗo ɓe ɗo bimɓe kikkiɗe feeɗo ɓe ɗo wonno dartade oɗo l'islam fii heferɓe ɓen ta ampesuɓe yo kaɗo diina yo ka yaaji e hannde ɗum wona gotum musidɓe julɓe tedduɓe rentude ni Allah subhanahu wa ta'ala e ko haɗi kon ande oɗo hutba no yewtude fii ko nete kon harmingol détournement ma jattugol ma wujjugol ƴettugol ko jeyaati oɗo ko innete kon alhasbu ko toone no harmi ka Qur'an no harmi ka sunna kono innete jattugol ko ƴettugol hunde goɗɗo e hoore toñe hara o duganakima o yahanani imma koye gere imma ko techniquement waɗɗa imma ko ɗoye imma ko bikki gollirɗa ñaamugol ko goɗɗo jeyi o yahanani haram musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa taala daari hono yo julɓe wota o ñaamir jawle wonɗe hakkundeji mo eno hariri si wona hara hiɗon laamodiri reedu ɗon laamodiri ɓernde ɗon faamodiri imma hiɗon hawti magasin ma hiɗon hawti boutique ma hiɗon hawti entreprise ma hiɗon hawti business hara kadi hiɗon yaanodiri ɗon yamodiri ɗon fottani kala mo hatti mum hattodini e mum yo ƴettu lutta ɗon yon fottal haaju o haaju ko awtoti ƴettata kawti koye naati tun e jawdi ndi waɗa ko faa ko l'islam woni organisation l'islam o Allah subhanahu wa taala addani e l'islam fiwata e yanu fiwata o letto e jam ko ɗum waɗi so waɗani avertissement ay ka yeeyodira ɗo ko commerce ɗo si tawi waɗi ɗon fottani togo soy koye ɗum no wota wonidir hakkunde mo kono jali ɗi hawaare si ɗum ɗo yali koyo jooɗo fii darugol suudu si hewti fii soodugol otowan fii soodugol motor haa ɗum ɗon koyon fottal joni si hewti ɗon ngaare abba ñaamugol ma ɓornogol ɗum ɗo ko antamaaji hara ɗon fottani si wona ɗum no harmi hay si ko sanfa honto no yimɓe ɓe yahi few ko miidagol wonde mbuugu gooto gootum goɗɗo amara probléme wallahi ko probléme par ce que o yaananaani no yaaɗe on fottanaani jooni ɗon si tawii kanko neɗɗo imo anndi a heɓay haaji e sifa koye tokosoy ɗon hara yo wallitomo fiwota ɗum woni sabu a lettoyeede janngo
ene sifa ko to bosoyo si yani la subhanallah golli de kono taw bondu dey an kadi bay ko wala dum an du dey ko on ko wala dal sa siki bay ko tonti awale ko fara tano basa ko ko na ton kande hore ma siko yesu man ko jamata hazel ka watu sila no hali yawma qiyamah tumite dano andi ko fen to halaka ardi hakkile ma de anda mo yon wonda musi e do tedbe Allah subhanahu wa ta'ala dai wota on warno ki jimondi mana wota wadi ko harmi fi wota ko hari ko hore mo wota on arno wonde Allah subhanahu wa ta'ala harmi wota on dagi ko Allah harmi do harmi ko Allah dagi Allah subhanahu wa ta'ala do sabu inna Allah kana alaykum kana bikum rahima Allah ni yurme Allah ni yurme Allah ni yina Allah ni yidio fi yaso fi jango wata ajta jude made yeba yaso Allah inna mara haymunde wata yalla kiyama yeba jude made yaso Allah inna hay afokiti jahannam si Allah yatini dum na Allah ni nyandi talu do la nanti to maene ko am ci pamo kema karo ko e wajaloti hadis dini ngarano anana dum no yewte Allah no yidiyo no yurmeyo Allah subhanahu wa ta'ala dali kala wadi ko do hore jagite para wadi tonye Allah subhanahu wa ta'ala dali una de no jahannam Allah min nabi ko jahannama dum ne wali musatana Allah wajin ko kala ko woda ko kam kadi ittataru nyanda ko ta to woda kado ko ko den dogal ne do fo nyande ko hay ko jonni ma dum hara fala parce que anani galle di la bama amam to idum kanyuma otoje kanyuma ayi on yimbe be mantaloda taw ko kulle tu wonno do ajonna makko baya fu adobe ala haji ma ala ko nana ko tagi bani ala mo wadi makko goddo ko nete ko manta ko wadi sab makko bura fo wala ni da de zaka be wuri ko fo ala ko be manta kan no kelli nan kuni ko arsike ko ala no addani mo do na dole o men ni sera ala ni jogo na wonde be hama be jasi donc ko fangere yaawol goddo parce que Allah sikal jaw jaabe e ndikku mo Allah subhanahu wa ta'ala ko programme ko wadi sendi Allah dali wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun aski mo do goddo ya taala mo sendi te sa ko ina no o do do ta bi do ko wadi se mo ni fi partage ko problème ni di tataba ko ni dawal parce que quand on me dit c'est Allah nous sait bien qui a voulu toroda no kasara na mali ha kona wala kadanta problème qui souci ande nido nyande da siku de basa mbani na tiora ola mara inde kasara ko wala to da mutuma fo na tiora o ita don tapi mo wala ma ko kato na mo hira don no kasa tuma go fetto be ya go dul go sibakara tan sikka o maino parce que mara hunde bani da ba yo ta bani parce que mandi bani ala ko aje donc ko ma bi ko mando te ke do ni ta ko ne dum wala jonni mo dum ko tin mo hakki le ne se Allah tagi ma jonni ma di ka balle de ni tara weta da Allah yurbe da ko da ne to da mo wadambe se ba wadambe ko wadana bi ko wada musi te betete Nabi sallallahu alaihi wasallam imani daga ta ujudu hayko yo yetu jawdi goddo haro ko hida daga ta ko wahani be maliki ko poko yete jawdi jaftali imma to galle ma ko tele haro ko déplacer ta ko dali ko tata ko dali on fixe
maki ko ɗo probléme non woni imma ko goto ƴettanɗa ɗum ma ko jama ƴettanɗa o goto ɗon wawonde goto kanko tum privé kanko tum entreprise privé kanko tum de ma entreprise privé haa ko yimɓe hawtuɓe kono hara ko privé ka jamaa noon ay woni jamaa ka farko ko goto ka jamaa woni privé ka jamaa wona kadi public joni ƴetten état o hande fof no faalamunde président de la république ministre directeur conseiller chef d' état major grand commerçant hara fof woora yimɓe makko fapparan woora yimɓe makko a deturni goɗɗo a darni galleji a soodi otoje a waɗi gurdal ɗam miijiɗa tan ko gurdal moƴƴan musidɗo hono waɗata joni wona hutba e mima onde man waɗi probléme hono waɗata ala noma follanoma hande kam na ministre koye men jeɗo joganiɗa ma entreprise o ɗani nokke woɓɓe mbayino tata no gasa jeeɗa entreprise o ɓe mara haaliɓe hono waɗata kala waɗaɗo ministre ko yawo kellama ya woɗani ƴetta jaadi laɓa ka makko hiwromo weltanamo wonde o nemama o walle mu yettugol allah kala mo faala heɓde poste jano poste ji jani ɗi ko probléme par ce que ɗi wonde fitina ko ɗi naadata yimɓe ɓe jahannama wallahi fi honɗum président no waɗi budget de souveraineté ko fof fottata inna yo ƴettuɗum ɗo kono est ce que ko ɗum président ƴetta ministre no waɗi budget de fonctionnement particulier e département makko kono ko jeygol ɗum no fanɗi haaji makko ala ɗum ɗum yonatamo ɗum ko ittir ɗum koje ko innu ɗum no fanɗi koko inna comme budget de fonctionnement julle ko ɗon soodete ordinateur ji ko ɗon soodete ko ɗon ko taƴata 90% ta 10% non jonna kadi responsable matériel on neno sooda o soodi o ko ɗum waɗe ministre responsable matériel ɗum kondirta par ce que mo haji si yonaani ma soda ko moƴƴa handi ko kanko tawi o heɓata ko moƴƴi fof no faala poste ji jani hunde kala ko tawata sa naati e mum ko probléme wonata ma janngo hakkude ma e allah siɗɗo wattu yiɗi par ce que sa waɗi ɗo ministre a naati ka quartier ɗo tawota mangal no ɓasa contrat sogal ka 2018 aɗona yimɓe ɓe tigi ndarani famanoɓe oɗo kam no nande huɗaɗo ministre to nafere kam so tawi on tigi woni ministre ga yalti o darnal galle yimɓe ɓenna ko huɗaɗo te noon kanko faanono ka ñamude jawdi ko jeeya a wona tuufi goɗɗo man ɗo galleji sappo noɓeɗe he on ɗo mari barki mari ɗa noon totti jawdi an ganno heɓiri ɗum taw wallu jama on ƴettugol allah subhanahu wa taala musidɓe julɓe tedduɓe woɓano sodde motoji ƴetta jonna sukaɓe yoɓe jogii ɓe haalida recette no haani na fuɗɗo wonde ƴetta taxi sooda jonna goɗɗo yo waɗi recette no haani balɗe ɗiɗi balɗe tati no gasa o wallina ɗo haa o heɓa 3 millions ma 2 millions ma ɗum 5 millions a yittatamo muddatul haya a détourni kanko o yiɗanima moƴƴere fiya heɓu ka itta dépense ha ɓe ngura man telenji no taƴa a andan ko mo jeyi a yi tu terene no waali ɗo duuɓi sappo goto me maɗa ara yina ɓanje waɗanano titre foncier nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maani cuɓal hino ɗo cuɓal hino ɗo mo ƴetti leydi goɗɗo cuɓal yawmal qiyama leyɗeɗe ɗen jeɗɗi o kolwirte ɗum o naate jahannama ko allah andi ko ha honto capacité ɗe leyɗele yewni
yo dema serbe adina hakki e gani yede tudi jama kayina do ala jengere ni sulu mon no garo ni e matta ko no la je ala jengara ni be ani fi du ala bay ko do lo sulu ko ta kan ko be ngara ko defo be do fi ya ko fe ni la la atuma yani abuwa ka denna walla mema ko mi walla lo ben brande ngara fenadi ngon harmi ay ko yewtere ko khutba fu woni dina ni gonga sen hadina la khutba na fata ko dum la am do ci ko mu redu wala na ko dum nera to maki ko mu Allah subhanahu wa ta'ala dali fi oddo ala mu jawdi wala na no de tuga ko woni ko be la ko dina de woni dina ni gonga dambe golle ni tata e wura e mo se mata jawle mo ko be yata tawalla le totali sabumu alla le totama jango fi awna le president kono le totali fi awni president ngam jawle jama usi de ko tetuwe be wi ko ko tata da jama imma ko kan ko ma ko yimbe buri si tay bona le tonnu si awoni ha boni hala sauti ya yuko kwa musi de ko tetuwe Nabi sallallahu alaihi wasallam baki si ajogani takado ajogani tajmo ha amari yawma qiyama ala to France sefa ala to frangine ala to dollar ala to euro ala to livre mbudi kan de do fo ngala to be ente mun imani jogidani e jonnam si tawi noon kala janti ɓe ƴetti moƴƴima in fof taylanni kanka dow présentike allah laarata makko ɗon bonndi makko ɗi o wattanama naata jahannama tawano an ko a hoorenoɗo ka juulaynoɗo ka zakkaynoɗo ka yaajoɗo hajju a fenata kono hiɗa toñude allah ne naadano jahannama tawa mo ƴettaɗa junubaji mum wattaɗaɗa ko bandiru han sample juulata hoorata naafata yata hajju makko ala ka fi Allah wala je kono bay ba e makko anani jawdi makko ni o jabanani ma ajonni temo wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah al-mun'im علينا بالإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله يلزم الفاسد كلما بنى أو حرس على الأرض المغصوبة ولا يجوز لعبد المسلم أن يسلم ماله إلى أهل دون إرادته فليدافع عن نفسه وعن ماله لما ثبت عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اراك ان جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تؤته مالك قال عليك ان قتلني قال فاقتله قال عليك ان قتلني قال فانت شهيد قال عليك ان قتلته قال فهو في النار الله أكبر. إيجاد على الجميع إن الكلمة لله بمقر الله سبحانه وتعالى أنتم يبدأين مصيبة بتجربة بمي فلك أو جاتلو أي جاتلو ما وجهه ما جاتلو ما جاتلو لا هاي كجيا فلك سيكوتير وجاتي ودارني تنسو o fala ma jontude jommu ma jommu ari o andi nata ko de ko oru ma de watara video ma wujjuda wujjide ka jontu tara vinka illa kan ko de wonna okay ay no wani business man gato atlo jonsi no fala kan kilo
famodiro a dardinde ton o falaka yaliɓe calcula ko dardinɗa kon o jonni tamatoɓe suuɗum ko hettitere makko ɓe suuɗum ma en haaja ala misila fala ko R+50 waɗɗa ɗum na muntu fof mi haajaka e mum min kam minata e suudu jattani ndokka tereni ma e nder jardin ariyata e jardin o ala gollude duuɓi ɓuuri ala tuta leɗɗe a fala ko tamaro ɓe tamaro ɓe yiɗi ɗum ha ma lemude ɓe ñama ɗum mango hara ko ɗum koya hoɗu fof par ce que nattere a tannutumo leydi makko vide ni ɗo ko ɗum watti anda kadi ko ɗum waɗira ni kono tere vide konako ɗo ɓe aɗo jinniɓe yo Allah yafoy hay zone réservé joni ala lagi zone réservé o ɓeno seppude ɗo bimɓe kikkiɗe jogui motoji o tañiɗe musidɓe o tawi halko hoore men wala taqtulu anfusakum Allah no yiɗi en Allah no yurme en Allah no fatata en aljanna on waɗi so adani en nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonni yo yewtu en fof nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yettini landi sahabaɓe ɓe yimɓe a yettini timmi hande mum ngala ko ɓeydete ɓawa mum mo ɓeyditi campagne on to wattoy tan ɗo yowma jama musidɓe joɓe teduɓe daganta ko julɗo hay goto yo dollu gawto makko nin goɗɗo hara o fandani si goɗɗo falama ɗum hara koya prépare piro defanda wontima ɗin fi jawdi ma ndi defanda jawdi ma ndi par ce que anga yaydi heɓuɗa na goɗɗo aɗo e sama kala ƴetta ɗum ñama jalo haysiko jogui finkade goɗɗo ari kadi sallallahu alaihi wa sallam woni ala goɗɗo ari jattugol jawdi kam ɗum watta enaɗo maki kadi on woni jawdi maki wo seno wonni mi haɓay o piro wono so warira enaɗo ñawa ɗum ɓeyɗo sahi par ce que jawdi ma o jattugol o inni enen o seno piri min mi warimo enaɗo makimo ko jahannama ndaari goɗɗo no wari wujjugol o ware o natata fiyani par ce que andi e makko mo wadde o wuccugol so wari ko mo wadde o warima o warma o ƴetta kadi jawdi ma ndi o yaade ko ɗum waɗi ɗo e nattude wade ɗen ferme bafo men ɗen fof watti ɗum ote mon huluɓe reedu ha musidɗo ala ɗuɗɗo hulde reedu ha men o ko goɗɗo jeyi ngu hulɗo reedu hew tati wujjoo amandina timo doka tuma baɗe jogi pistolet o fenaga fo salaga joni andi wonde man sa piride goɗɗo o warima fi jawdi ma ñamnoyi seri kono ala woɓe mi nande man alhamdulillah ɓay ɗum no ƴetti andelaɗa andi wonde man ka wakkilano fi jawdi ma tawi deɗa andi a yangi fi mayi aɗa nano waɗa ƴettir gonɗino waka ƴettiroyɗa to ɓayno ko ɗa ciruɗa kaka ɗo tira ala ɓeyno ɓe wattiri kama tudini tudal ta walaysa al insan illa ma saa koye wattu yiɗi musidɓe joɓe tedduɓe hande aduna o gewti nokkure ka tawta hay goto ma maaki ko on to tawata Allah ko maaki ko on heɓata ka aduna ɗo watteni ande ko ngadnoɗo ko lamɗe ko joni almuddatu hayatul insan kasira jiddan gurdam mbaɗama ko asir jiddan no fanɗi ha ko epsilon ko zawra musidɗo a wuroɗo duuɓi capanɗe joyi maɗo duuɓi capanɗe jeetati ma santa ta sa mayi a yahi tani ko jahannama Allah dali khalidan fi siko aljanna kadi a naati gere wakkilode tano wonde ɗaɓɓirde ɗum tawa hino moƴƴi joni arte kadi ka jeyɓe ɓen entreprise ji ɗi kayma e jeyɓe ɓen poste ji ɗi mana wonɓe ɓe responsable
saabu hoorete wattani yiɓe ɓe gollido toon ɓen ko ɗum waɗi so entreprise jani ɗin kamɓe ɓe yoɓay gollo en fi watta ɓe wuccu dare fonction dare salaire a yoɓi goɗɗo ko tata anda kalkini anɗeɗɗo joɗadema nokkum gotu a ñamayɗe ɗon mu joɗadema nokkum gotu a ñamay a yoɓi on ɗon fi balɗe capannat aldi hakkille maɗa ndi ko faalanaɗa hoore ma ɗon faalanaɗa ɗum jama'a la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi awon tan julɗo tan kaydana ɗimmoɓe maɓe ko faalanaɗa ɗo hoore ma a faala galle o kaɗo faala galle a faala otoje e motoji e sonnaɓe labaɓe ko faala oɗo heɓani joni an kadi yurnumo watta yiɗi alhaaliji ɗin ko on noon feƴƴirde tuma bo a sollaɗitaki noddamuma he mi wattanima ɗum ɗoɓe tuma bo weltiniramo ko waɗi kon gollude moƴƴa watti ɗum ka sakkitortoɗen ɗon enen jomo jawle ɓaye gandimo ñaami jawdi ma a andali ma andi a hettali oɗo neɗɗo ko fokkiti ko jahannama kon mi waɗata est ce que ɗa mari importance yawmal qiyama ya daro allah ƴetta bani adama naata jahannama ida faala yo allah naade goɗɗo jahannama an natana janna tata ka daynata allah o tanadimo to yittumo musidɗo husil afwa won yaafto alladina hum fi sarrai waddarra walkasimina algaysa walafina ani nnas wallahu yuhibbu lmuslimin yaafo joni sa waɗanta kam gonɗo ñamude o tanjiniɗa sa waɗi ka juttu ala hamɓinike joni an kadi walade ñande o anne allah ɗo wonde kaari no gollude kaari mi anda so tawi ko sara gokko joɗe mi ñomutude allah wota lettireɓe sabu mum allah wota lettira goto sabu a yamal qiyama wona yafoto ɓay so yehi to wala ko joni tama a yehi moyaji tanno tan kono wonduno no gasa hala ko e nafu ma kon no ɓuri ko lono ma وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين إن ترك الله سبحانه وتعالى يلا ولي بمؤمن ترك الله سبحانه وتعالى الله تنادى ين جهنم ترك الله سبحانه وتعالى يلا يافو فالجل جميل ترك الله سبحانه وتعالى يلا ودا يافو جريد حق نجم دو يلت تدي ترك الله سبحانه وتعالى جوجي بجول جنة يلا يلده يلا عينده يلا بيده كبوني كو يلا واتو ان ترك الله سبحانه وتعالى مر عند دين فم يلا يلده ترك الله سبحانه وتعالى نوم بفوي الله ذكرنا سنة بفعلا بهب برسل أنا أسف بموت كهولو الله سكال بفعلا برسل ترك الله يلا كنا ونسمع سنة هولو الله شنو وادي الله سكون وندقل نموتي الله سكون نموت به ترك الله سبحانه وتعالى يلا واد بارك ليه مندي الله يتكون نادو الله يتحاسد كاكو يلا واد يفتو به Allah waɗi moƴƴere la hoorede men ɓe Allah waɗi hulade Allah yalla waɗi ɓe yiɗayɓe men yalla waɗi ene ka teddinayɓe ɓe fenke Allah subhanahu wa ta'ala yalla itto añidiro yalla itto waɗidiro fenke Allah subhanahu wa ta'ala ɓen ɓe yiɗɓe no darani en Allah yiɗumin ɓe Allah waɗi barke ɓe gureji maɓɓe ɗe Allah ɓeydanɓe jawle maɓɓe ɗe woɓɓe perdino jawle Allah ɓeydanɓe yalla lontiɗe fenke Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men feƴƴinde ɓen yalla yafoɓe Allah naɓe aljanna Allah wata lettoɓe en torki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men wurɓe ɓey Allah arsiken dankagolɓe wata heddi tan ɓe ɗo ɗum ɓe musidɓe Allah wata lettuɓe ɓe darani gayni Allah naɓe ɓe fof maɓɓe feƴƴinde ɓe fof aljanna wurɓe ɓe Allah yirninɓe Allah waɗi barke sannaɓe men ɓe Allah waɗi barke ɓiɓɓe men ɓe Allah waɗi barke nene gotoɓe men ɓe Allah waɗi barke jawle men ɓe
en tokki Allah subhanahu wa ta'ala yalla waɗu barke e meɗen en fof no gonɗirɗen ɗo ni Allah naatini fo aljanna tokki Allah subhanahu wa ta'ala darɓe ɗeɗo julirde yalla yokkuɓe joddi aljanna Allah yoddirɓe ka ɓe guroji maɓɓe yalla ɓe accu nottumoɗo tokki Allah subhanahu wa ta'ala wonɓe hokkorde ndiyan ka julirde ɗo Allah yoddirɓe ka ñamoɓe yawmal qiyama tokki Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wonɓe dépassande Allah mo kaɓe ninsi tokki Allah subhanahu wa ta'ala wonde wala wonde jawle maɓɓe ɗen fi yalla ɓeydu ɗum tokki Allah subhanahu wa ta'ala en fof meɗen yalla yaafo en sohiti سبحان ربك رب العزة عما يصفون وآخر دعوانا أن الحمد لله. الله أكبر الله أكبر